Goma tombe. tombe. Ubundi haro. Sibyo? Uriya ni nyirabayazana. Ntabwo Yamaze kubona ko ari nyirabayazana. Masunzu niwe utumye Goma itomba. Bagira ngo maga icyo mbona cyo ni kimwe. Iriya nzu ntayo yaguze. Yayibohoje. Ibujumbura. None siwe. Bujumbura niwe. Niwe. yabohoje inzu ya General Bunyoni. FDR ntago Masunzu ntago yatandukana na FDR. Byakunda se. FDR zose ziri mu kibitoki. Ziri Bujumbura. Sibyo? Oya genda jora warirutse wowe. Ikaze TV Rwanda, Urugero TV. Baza wumve. Iyi nkovu wari uri murahinga mu murima. None si nyine none mu kazi nyine. Wari uri mu murima iyi nkovu. Ntago ndi mu murima. None se wagira ngo ntege gutya nanjye rukubite hanyuma. Oya rero reka nkubwire filozofi rero isasu. Yego. Isasu iyo uryumvise riba ryamaze gukubita. Riba ryamaze kugira gute? Buriya ntubona ukuntu wunamye. Tayari buriya ryari ryakurangije. Yuhi uraho neza. Hagara hano hanyuma nkubaze niki gitumye uri Gisenyi. Uradufatirana kubera icyo. Oya ntabwo bafatiranye. Kuko nanjye ni nguko mwamfatirana. Ibaze nawe. Yuhi wanyira yuhi. Se yuhi. Ntago ndi wanyira. Ni se yuhi. Bimeze bite? Ibaze nawe umeze neza. Umeze neza. Ko mumeze nk'umuntu uvuye koga mu kivuze. Kivuse nkihoramo. Hanyuma rero hari turimo turakira Lieutenant Colonel Major Lieutenant Colonel Wiringoma arapfukamye bamaze gutaha hano umupaka. Update M23 bamanutse n'imodoka nyinshi cyane binjira mu mupaka, hanyuma abasirikare ba M23 barapfukama hasi bashima barapfukamye hasi bashima Imana. Nanjye ndapfukamye nshimye Imana, nifatanyije na M23 uburyo bapfukamye bagashima Imana. Haleluya. Hanyuma rero urasore nkawe wa mugani. Kurikije urugendo bagenze from mu birunga. Wowe se ntarwo wagenze? Oya. Ukurikije umva. Niyo mpamvu nanjye shima Imana. Niyo mpamvu shima Imana. Hanyuma rero iyo ubonye M23 guturuka za Bunagana bafata za Kicanga, za Masisi, za Cyanzu, iyo ngiyo za Kibumba n'ahandi hose tutarondoye. Magashi watangaga makuru ya report ya risasi na majeruhi. Uyu munsi wa none Goma yafashwe. Ubu nibwo twavuga noneho, ejo twavuga namubwiranye neza n'itara. Urumva? Hanyuma rero sasa kira kitu anga turi mu kazi. Hanyuma bwana Magashi ushingiye ahantu M23 ivuye iturutse uyu munsi wa none muri aka kanya gashize bakaba bamaze gupfukama bashima Imana binjiye muri ofisi za migration ya Kongo hano ku mupaka Grande Barriere hano tureba hano tureba. Ubyakiriye uti? Ugiye gushyiraho morale? Ntacyo byaba bitwaye. Oyagenza ashyiraho morale mpuye na Fande Wiringoma. Fande Wiringoma namuhamagaye telefone ntayiriho bose bazikuyeho. Ntago bazikuyeho. Ari ya Lawrence Kanyuka ntayiriho umuvugizi, ari ya Oscar Barinda ntayiriho, ari ya Lieutenant Colonel Wiringoma ntayiriho. Bose babaye bapowesheje bati buri ejo nibwo bazatuvugisha. Oya ntago ariko bimeze. Bimeze bite? Kontu bimeze ziriya sharing zabaga ejo. Zakubise transfer z'amashanyarazi. Nta muriro bafite. Goma nta muriro uhari. Nta muriro uhari. Umuriro uri muri aka gacanga kikora ubwo bageze hano baragiye gucaginga. Kuri side y'u Rwanda kandi Rwanda ubu nirwo rumo rucanira Goma. Nirwo rucanira Goma. Izindi side zose zarangiritse. Yego. Ibintu n'abantu banabimenya hanga. Bwana Magashi umaze igihe kirekire cyane utanga ripoti ya risasi na majeruhi. Sasa hivi umejisikiaje wakati tumengojea jeshi la Tanzania linataka kupita hapa, Sadeki inataka kupita hapa, wameomba njia ili kusudi wapite hapa waelekee, sijui kama watapita Kanombe, sijui kama watapita Rusumo. Na mimi nitawasindikiza kabisa. Utawasindikiza mpaka hadi Kanombe. Mimi nilizaliwa Tanzania mkoa wa Kagera. Yes, tulizaliwa pamoja basi. Ukufi Goma imekamatwa vizuri sana. Wasi wa M23 sio wahasi wale.
ni wakombozi. Nasema wakombozi ni M23. Wasi wa 23. Wasi wa M23. Sio wahasi. Wasi hapana. Woroje kubita inyeshyamba bari igihe bamaze mu ishyamba.